Urimi niguo munyiginyigi wa bururi na nuguo bururi ukoragwo wihoceirie kunyitirira mamilioni ma Akenya. Itura-ini ria Mareira Kigumo niku arimi matunganite monani-ini ma urimi, o murimi akigana kanya ga gutariria uguni wa monanio maya. Akenio ni urimi tondu mundu utari na mugunda ni ekuona ni ekuria na hune mboga nyanya kila kitu ni egota kuhanda haha. Kuri aria matari uhoti wa kugura migunda minene na makiria aria maikaraga mataoni-ini matire na gitumi gia kwaga kurima amu kuri na njira njeru cia kurima. Nyamu ta ici ta matairi ta mayari niona no ngerie guthondeka tondu thumu ndi naguo ndi nacio ni kuhe thumu ndona ni urimi mwega. Monanio maya ni maguciririe arimi thegi ya gukorwo ni kimera kia mahanda, arimi matarire gikeno ni monanio maya. Thirikari nene na thirikari ya county inyitanire nigetha ihote ku empower andu githemba giki tu empower to muthenya wa muthi. Ceceni ya Inooro FM nayo ikiona mweke wa kwirahira kwiyumiria kwa arimi. Gitumi kiria giatumire twambiririe mubango toyo wa kugia na Farmers Day kana muthenya wa arimi ni tondu ni twamenyire ati urimi ni kindu kimwe gia bata muno thiini wa economy itu ya Kenya. Monanio maya mahariririo ni ceceni ya Inooro FM, imwe ya ceceni cia Royal Media Services, na no magathi na mbere ona rucio. Ni muthi uroretirwo na mito mingi ni arimi kuma ngongo na ngongo. Rendekithia ria ori ni monanio maya gukorwo makimakinyira mahinda kwa mahinda ni gukomaguna na ugi wigi urimi. Ngiribotera Inooro TV kuma guku muhuro wa kaunti ya Murang'a. Ni njitagwo Julius Karithi wa Munene.